Malo smo se odmorili i evo sada pripreme za ikindiju, namaz. 15:23. Mi smo inače ovdje sad 2 sata naprijed u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Kod nas je 15, a tamo je 13 sati. Kod nas je 26 stepeni, a tamo je, ne znam, oko 0. Klima je lijepa, odlična. Vjetrić duva, nema nikakvih problema, ne može se oznojiti i na suncu. Ovo sad dok je vjetra danas. Ljudi već uzimaju pozicije, ovo gore, ko ne može sići dole, ko ne tavafi, on je ovdje. Imamo i ovu vodu da pijemo. Imamo ovu not cold vodu, tu je voda topla, a ove druge su studene. Tako da ko dođe ovdje boje da pije ovu topliju, dok se ne navikne. Mnogo ljudi kašlje, ne može da govori, promuku, nahladio se. Studena voda. Eto. Čućemo se opet kasnije. Dok čekamo ikindiju namaz, dovimo, učimo Kur'an, klanjamo, zanimamo se tim nekim aktivnostima vjerskim. Tu smo došli zbog toga, jel? Da nam se oprosti grijesi, da nam dragi Allah Đelešanhu da na faku, beričet, zdravlje, da nam oprosti naše grijehe, da nas spasi vatri i džehennema. Amin. Dovim za sve svoje prijatelje, poznanike, za roditelje, za braću i sestre, njihove supružnike, za njihovu djecu, unučad, pravunučad, za moju djecu, unučad, pravunučad, moju suprugu, mene na prvom mjestu, našu djecu, njihove supruge, njihovu djecu, unučad, pravunučad i tako dalje do 9. koljena i naprijed i nazad. Da ne nabrajam tetke, amidže, tetkove, amđince po imenima, svu familiju i njihove supružnike i njihovu djecu i unučad i pravunučad. Za njih dovim. Amin. Za moje prijatelje, za moje komšije, za one koji se svađaju, da se više ne svađaju nikad. Da se svi pomire, da živimo u dobroj slozi s komšijama, s prijateljima i poznanicima i nepoznatim ljudima, da ne prigovaramo, da se ne tračamo, da se ne kockamo, ne pravimo grijehove razno razne, da budemo dobri ljudi. Amin, Bože, pomozi nam. Amin. Klanjali smo farze, sad čekamo da klanjamo dženazu i možemo ići. Ko hoće može ostati da ibadeti, da uči Kur'an, da zikri, da klanja koliko god hoće. Nikom neće smetati, nikom ne smeta. Slobodno je sve. I tako je svaki vakat poslije farza i dženaza.
Evo ovako čiste pred svaki akšam ovdje bude klanjanje, pošto ne bude mjesta i onda ovi dečki fino, vidite kako oni to rade. Očiste ovaj teren fino, deterđentima, kolicima i onda sve tu vodu opet pokupi, nema ništa. Tu dođeš čisto i svaki dan je tako. Kad se završi nešto govori, ne znam šta govori. Evo, kad se završi kindija, onda do akšama oni ovo srede, postave ogradu i tu se klanja. Da li će biti žene ili muškarci, ne znam. Svaka im čast. Još nešto, njima su plate nikakve u odnosu na ono ovdje kako se živi, pošto je šta. Pa je lijepo dati im koji rijal svaki dan pomalo koliko možete. Nekoliko njima. Ne možete svakom dati, jel to ima i mnogo. Ali ti daneš onom, onaj onom i tako da oni dečki budu zadovoljni. Oni su došli od nekud tu da zarade, da mogu postati svojoj porodici tamo u neku zemlju. Većina nisu odavde. Zato je sadaka veoma važna. Udijeli koliko god možeš. Vraća se višostruko. Čekamo ezan za akšam. Svaki čas treba se čuje. Evo kula, sat je tu. Hoteli su oko mene. Tržni centri u njima. Koga interesuje. Gleda. Sve je to puno ko šip, ti hoteli. Ovo je sad napolju skroz malo očišćeno. Kako sam prošli put snimio kako se čisti. Očišćeno je i sad možemo ovdje sjediti, čist pod. Ko nije ponio srđadu, malo će ga nažuljati. Ali eto, 3 rekata, to brzo proći. I onda čekamo jaciju, sat vremena pauzi. Ne treba ići u sobe, nema se vremena. Dok odeš gore, dok se vratiš, ukasnit ćeš. Tako da ćemo malo prošetati ili sjediti gdje jesmo, ibadetit, zikirit, moliti Allaha Đelešanu nam otproti naše grijehe i još svašta nešta što nam padne na pamet. I da se sjetimo svi naši i oni naši prijatelja, poznanika s dovama, eto, što su nas zadužili i tako dalje. Ovo je okolo, naokolo, sve to je sve puno. Od nekud svijet sam navjeri iz nekih uličica, dolazi tu. Gore je sve desno puno. 500-600 metara nema mjesta nikako. Gospodju sam nekako tam smjestio na jedno mjesto. To jedva smo pustili ovi generali njihovi u izbeđenje. Ne daju maknuti gdje su žene, ne smiješ prići, a gdje su muškarci, ženama ne daju prići, tako da sve je izregulisano i to je dobro.